ndakubwiza ukuri yuko intare zatarangwa zikomeje kugaragarizwa urukundo rudasanzwe n'abaturage batuye muri uno mujyi wa Goma. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni kuri uyu wa kane ku itariki ya 6 Gashyantare 2025. Intare zasaramwe mu mujyi wa Goma muri stade de l'Unité zakoranyije abaturage zibagezeho imigabo n'imigambi, ndetse abaturage bagaragaza urukundo, bagaragaza ibyo bishimiye, ndetse bagaragaza nuko babona ejo hazaza habo. Aya rero ni amakuru agezweho ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane ku itariki ya 6 Gashyantare 2025, aho tugiye kurebera hamwe ibiri kuvugwa ndetse n'ibiri gukorwa mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na bwana Karemba Mabru tubwira ko kugeza ubu abaturage benshi batuye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko i Goma barishimira iki bwana Karemba Mabru? Anubanga abaturage bakomeje kwishimira ubusabane budasanzwe intare zatarangwe zagiranye nazo, by'umwihariko kandi abayobozi bose b'intare zatarangwe nabo banezero bidasanzwe n'urukundo beretse n'abaturage bo mu mujyi wa Goma. Yego, nibyo rero turibuze kugaruka mu buryo burambuye, ariko hagati aho n'ubwo i Goma bishimye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukora deals yo kugira ngo irebe ko M23 yava i Goma. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatakambiye Ububiligi ibusaba kwifasha gukura M23 i Goma, mbere ko Karemba Mabru tubwira ibiri kubera ku mirongo y'ibyishimo i Goma ndetse no ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ndagira ngo tubanze turebe hamwe uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gutegura iyi deals yo kwirukana M23 i Goma. Muri Mutarama 2025 nibwo umutwe M23 wakajije imirwano kugeza ufashe umujyi wa Goma. Kuva ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kwayikwamba Wagner yakoze ingendo zitabarika mu bihugu no mu miryango mpuzamahanga asabira ibihano uyu mutwe, ariko bigasa no kuvomera mu rutete. Madame Therese Kwayikwamba Wagner ku munsi w'ejo ku itariki ya 5 Gashyantare yageze mu Bubiligi, ndetse akaba rero avuga ko iki gihugu cyakoronije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kugira uruhare mu kurangiza iki kibazo. Amakuru yizewe dufite nuko mu byamugenzaga harimo gushaka ubufasha bw'Ububiligi mu gukura M23 i Goma. Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi unashinzwe Uburayi n'ubufatanye n'iterambere witwa Maxime Prevost abinyuje ku rubuga rwa X yatangajwe ibiganiro yagiranye na Therese Kwayikwamba byagarutse ku bigomba gukorwa ku busugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bwubahe. Kwayikwamba kandi yahuye kandi na Depite mu nteko nshingamategeko y'Ububiligi Michel Domagoud wavuze ko Ububiligi bukwiye gukora ibishoboka byose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igasubirana ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ati Ububiligi bugomba gukora ibishoboka byose ikibuga cy'indege cya Goma kikabohorwa, kuko kuri ubu kiri mu biganza M23. Bugomba gukora ibishoboka byose hagakurwaho ikoranabuhanga rituma indege zitabasha kugenda mu kirere cy'akarere. Abayobozi bombi b'Ububiligi bigeze bagaragaza uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izongera kwisubiza Goma n'uburyo izabibafashamo. Ikibuga cy'indege cya Goma cyafashwe cyane cyagendaga kifashishwa cyane mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro bwakorwaga n'abanyamahanga harimo Amerika ndetse n'abaturage bayo. Nubwo rero uyu mudepite avuga ko kuri ubu ari bwo buryo bwabafasha gukora ibikorwa by'ubutabazi, asa n'uwirengagiza cyangwa se akaba afite amakuru make, kuko M23 imaze iminsi mike itangaje agahenge kagamije gufasha abakora ibikorwa by'ubutabazi kwita ku babikeneye. M23 kandi yashyizeho ubuyobozi mu mujyi wa Goma, ishyiraho umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Gusa leta ya Kongo yari yashyizeho Guverineri Major General Evariste Somo Kakule, ubu akaba ari gukorera Ibeni mu birometero birenga 300 uvuye mu murwa mukuru i Goma. Hagati aho rero mu gihe ibintu bikomeje kugenda biba muri icyo gihe, perezida wa komisiyo ya European Union Antonio Costa yahamagaye kuri telefoni ya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, perezida w'u Rwanda. Mu kuvugana na Antonio Costa, perezida Paul Kagame yashimangiye ko mu byo bavuganye harimo ubufatanye bukomeye hagati y'u Rwanda n'ubumwe bw'Uburayi. ubwo bufatanye Ububiligi busaba bukaba rero ari ibijyanye n'ibibera mu Burasirazuba
Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bagize bati ibi bigomba gukorwa kandi vuba. Mu gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize ati nagiranye ikiganiro cyiza na Perezida w'akanama k'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Antonio Costa, aho twaganiriye ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze twemeranya ko hagomba kubaho ingamba zikomeye zo guhagarika amakimbirane no gushaka igisubizo gishyira imbere ibiganiro no guharanira amahoro arambye. Twashimangiye ko hakenewe ko impinduka zose zifite aho zihuriye no gushaka igisubizo, kubigira inshingano no gukoresha ukuri nubwo ikibazo kitoroshye. Twaganiriye kandi ku bufatanye bukomeye buri hagati y'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi n'u Rwanda mu nzego z'ingenzi. Kuri Tereze Kwayikwamba wagina gutinda kw'abanyaburayi gufatira ibihano u Rwanda, avuga ko bihangayikishije cyane. Aho yagize ati iyo hari ingabo zo kubungabunga amahoro zishwe n'ingabo z'u Rwanda na M23 nta nkurikizi. Tugomba kwibaza icyo iyi nyubako y'amategeko mpuzamahanga iyivuze kuri ibyo bihugu byose bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Tereze Kwayikwamba wagina akomeza agira ati Kigali ntirafatirwa ibihano n'abafatanyabikorwa bayo barimo ubumwe bw'Uburayi. Imbere ya Tereze Kwayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mushya w'Ububiligi Maxime Prevot yeruye amubwira ko hari ingorane zo kwemeza umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi gufatira u Rwanda ibihano ko bitoroshye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yatunze urutoki ikindi gihugu cyo mu Burayi agishinja kwitambika ibihano by'ubumwe bw'Uburayi. Ububiligi buvuga ko ari uguseta ibirenge ku bumwe bw'ibihugu by'Uburayi, aho yagize ati no kutagira ingamba zikomeye zifatwa byasobanurwa nko gushyigikira M23 n'abafatanyabikorwa bayo. Ni mu gihe kuri France 24 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe we yasubije ko ibirego bivugwa muri izi raporo zitandukanye z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zivuga ko hari ingabo z'u Rwanda zifatanya n'inyeshyamba za M23 mu Burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko umubare wa raporo zituruka mu itsinda rimwe ry'inzobere atari ukuri. Aho yagize ati iteka twamaganye izo raporo. Akaba rero ari ibikomeje kugenda bitangazwa kubirebana n'ibikomeje kugenda bigaragara ko ari imyiteguro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gutangiza icengeza amatwara. Bwana Karembe Mabure rero ngayo nguko ibi ni biri gutangazwa, biri gukorwa n'abadiplomate. Noneho reka tujye ku kibuga abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateraniyeho, tuhave twerekeza no ku mirongo y'imbere y'urugamba. Kuri stade Igoma byagenze gute? Abaturage binjiye gute? Bakire gute ibyo babwiwe n'ubuyobozi bwa AFC? Ni ukuvuga ngo ikintu gikomeje kugenda kigaragara ku ruhande rw'icyitwa sosiyete sivile hano mu gihugu cya Kongo. Yego, aha nta kindi kintu cyiganje, nta kindi kintu kiri kuvugwa. Ni ikintu nakwita yuko ari ibyishimo bidasanzwe byagaragajwe n'abaturage hano kuri stade hano mu mujyi wa Goma. yego, aha ngaha abaturage babonye bamwe mu bayobozi ba M23, babona bamwe mu bayobozi b'ikitwa AFC, baravuga bati rwose twakeneye kubareba amaso ku maso. Twababonaga rimwe na rimwe, ariko mu busabane dukoze hagati yanyu ni gisobanuro yuko umujyi wacu wa Goma ugiye kuba paradizo. Umujyi wacu wa Goma bya bibazo byari birimo bigiye gucika. Urabona abaturage bake turabasaza n'utabasha kugenda tumbagirana ku gakona kavuga bati njye kureba izo ntwari z'igihugu cyacu cya Kongo, njye kureba abemeye kwirindanira guharanira uburenganzira ndetse n'ubuzima bwabo, bakemera kurara mu mashyamba, bakemera kurara mu misozi, bakiyorosha ibyatsi, bakemera kurara ubutunda kugira ngo barebe uburyo ki bakiza ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cyacu. Urabona yuko kandi umunezero rwose wabaye wose mu baturage batuye mu mujyi wa Goma. Urabona yuko nta kikango ngo ibibazo biragaruka, nta kikango ngo haraba FDL mu mujyi wa Goma, nta kikango ngo wazarendo. Ni ibyishimo bidasanzwe, kandi ndakubwiza ukuri yuko n'abayobozi ba AFC, abayobozi ba M23 witwa Bibera yagaragaye ari mu ndirimbo rwose, ari kuririmba ndetse ari no kubyinana n'abaturage, bazamura amaboko ababwira bati muzamura amaboko hejuru rwose tubyine intsinzi, kuko nibyo kuko tugomba gukora akazi byanashoboka cyane rwose. Kongo tukagira gutyo tukayihindura paradizo, nta gace twese tuzaguma mu bibazo byo gukomeza kwisanga mu kaga ndetse n'agahinda, kandi ntacyo tubuze mu gihugu cyacu. yego.
naho kubijyanye no ku mirongo y'imbere y'urugamba byifashe gute bwana Karembe Mable? Twabonye ko intare za Sarambwe zatangaje agahenge ariko FARDC yo ikaba ishaka guprofita kugira ngo igire ibindi bice yigarurira. Aruvuga ngo FARDC nyuma y'uko intare za Sarambwe zitangaje cyitwa agahenge ndetse bari bashatse no gushyira mu bikorwa ariko bagakomwa mu nkokora n'igisirikare cya Congo FARDC. Yego. Ahangaha ndagira ngo ubwize ukuri yuko byatumye intare za Sarambwe zibibona yuko FARDC n'ubundi itari gushaka kuva ku izima, bituma n'ubundi imisozi myinshi yari muri teritwari mu bice byara muri Sud Kivu by'umwihariko mu misozi ya Kare, bituma M23 ivuga iti reka dukomeze twadivanse noneho twigira imbere nyuma y'uko twakuramo twakuye n'ubwatsi yanabibwe ifite isobanuye cyane muri bino bice, ifite igisobanuro gikomeye ku bijyanye n'ubucuruzi bitewe n'uko abacuruzi bavugaga yuko mu masaha ya nijoro baterwaga na bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse na FDLR mu masaha yo kumanywa bakajya kwamburwa udufaranga twabo. M23 iravuga iti rero mu gihe natwe twadukomeze gukumirwa mu bice twibereye mu rwego kugira ngo dukavaringe ibice twigaruriye, reka natwe tugerageze twadivanse dusatira ibice byinshi bitandukanye bya hano muri Karehe, kuko biravugwa ndetse biranemezwa yuko ubu bitanasubirwaho ka gace ka Bunyakiri kari hejuru y'ikiyaga cya Lake Kivu. Aka kanya M23 yamaze kucyumvikaho ku rwego rudasanzwe, kandi bikiri no kugaragara yuko nibikomeza kugenda gutya intare za Sarambwe dushobora no gusanga zifashishije ibindi bice by'ingenzi bya hano muri Sud Kivu kugira ngo ubashe agasuzumiro k'igisirikare cya Repubulika Congo FARDC n'abafatanyabikorwa, kuko biracyari kugaragara yuko mu misozi ya hano muri Sud Kivu igisirikare cya Congo FARDC kiri kugerageza kudeployinga abasirikare kugira ngo kigerageze gushotora umutwe wa M23. Ku bijyanye n'abamayimayi bivugwa ko General Pacifique Masunzu yamaze kuba yakohereza mu bice byegereye Karehe, byo bihagaze gute kugeza ubu? Ese ntabwo bari kubangamira abaturage ababo kwa hamuri ya kucyumba bo? Ni igiki baba bari guhindura ku rugamba? Aruko mu kijyanye na mayimayi bo muri no minsi bari bamaze iminsi bari gutorerwa muri ya bice byari hafi na Uvira, muri ya misozi igana ahitwa Ngusa ndetse no muri ya misozi ya Rusenge mu cyerekezo kigana hafi ya Bitosa ndetse na Mwenga. Yego. Aha abamayimayi bari muri biriya bice bahurijwemo hamwe bakazanwa muri biriya bice byegereye Bukavu, muri biriya bice byegereye by'umwihariko mu misozi muri Kamanya ndetse muri biriya misozi itandukanye yindi hafi iri hafi ya Mushinga mu nkengero neza cyane za Bukavu, mu bice bya hano muri Rukoma no mu byerekezo bya Kabari, kugira ngo barebe uko kino abamayimayi bashobora kwifashisha abanga b'umutwe wa M23, ariko nubwo bari kuvuga ko bari kwifashishwa bahangana n'umutwe wa M23 ko bihagaze, ahubwo abamayimayi bikiri kugaragara ibice byose bari kuzanwamo baragusangamo uri umuturage ukomoka mu cyitwa abanyamurenge ba kino gihugu babazwi cyane bavuga hano imurenge, barakubona bakagukekaho yuko have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu ba mikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 556. Hamwe na Amiri Real Estate turaheza. Umubyeyi wawe uvuga urimo Ikinyarwanda cyangwa se uvuka amahana mu kivu y'amajyaruguru ufite isano rya hafi no kuba afite umubyeyi wenda ukomoka hano muri kivu y'amajyaruguru uvuga urimo Ikinyarwanda cyangwa ufite inkomoko cyane n'ubundi mu mateka akomeye kugenda ateza ibibazo hano mu gihugu cya Congo, ukabona yuko n'ubundi abamayimayi mu kintu kibagenda gikomeye cyane cyitwa ingengabitekerezo iganisha kuzana amacakubiri ndetse no kugerageza guca icyitwa
ubuzima no guca icyitwa umubano mwiza hagati y'abaturage nicyo cya mbere kandi urabona ko gishyigikiwe n'abasirikare b'abapadiri n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Bwana Karemba Aimable, reka dukomereze kuri raporo imaze gushyirwa hanze igaragaza ibyabaye i Goma ubwo abanyororo baturukaga gereza ya Munzenze, aho bitangazwa ko abagore barenga 165 bafashwe ku ngufu mu gihe kandi abandi benshi bishwe. Iyi ni raporo y'umuryango w'abibumbye imaze kujya hanze. Uranyemera tunyuzemo amaso ubwo turagaruka tubwira n'ibindi biri kubera Warikare, Rubero ndetse no mu bindi bice. Abanyororo barenga amagana baturutse ibohero rya Munzenze ku wa mbere ku itariki 27 Mutarama 2025 nyuma y'uko abarwanyi ba 23 bigarura umujyi wa Goma. Nk'uko raporo y'umuryango w'abibumbye Loni ibigaragaza, abagore bagera hagati y'165 hagati ndetse n'167 bafashwe ku ngufu n'abagabo bari bafunganywe, hanyuma bamwe muri bo baricwa ubwo abo banyororo bari batwitse iyo nyubako. BBC kaba itarashoboye kugenzura ukuri kw'ibikubiye muri iyo raporo ya UN. Goma ni umujyi ufite abaturage barenga miliyoni 2, ukaba warafashwe nyuma y'aho abarwanyi 23 bari binjiye muri iki gice biza kuvamo imirwano ikomeye. Nyuma rero gufata umujyi wa Goma, umujyi wahise winjiramo akajagari, aho rero byaje kugaragara ko ibintu bitari byoroshye, ahagiye hagaragara abanyururu bacika. Ni mu gihe rero muri video zagiye zigaragaza abanyururu bacika, abandi bari gutwika inyubako bari bafungiyemo. Biro bikaba byaragaragaje uburyo ki ihungabana ry'umutekano ryagenze muri ibi bihe. Ni mu gihe bitangazwa ko abadamu babigendeyemo ndetse babigiriramo n'ibyago. Ngaho nguko rero Bwana Karemba wakomeza n'andi makuru. Nuko mu makuru yinditse mu bikomeje kugenda bigaragara hano mu gihugu cya Kongo, nta kindi nta bindi muri dasanzwe iri kuvugwa kuri buno butaka bwako mu bice byinshi bitandukanye byara muri Kivu ya ruguru. Yego. Ni icyitwa FDLR ikomeje gusatirwa bidasanzwe n'umutwe wa M23 kuko nyuma y'uko FDLR igize gutya ikatakwa n'umutwe wa M23 mu misozi myinshi itandukanye mu Kivu y'Amajyaruguru, byatumye M23 ivuga iti mu gihe FDLR turi kwigendaho ikagerageza guhungira mu bice byinshi bitandukanye biherereyemo cyangwa se dushaka kugeramo, nta kandi kazi natwe dufite ko gukora uretse kubataka mu misozi barimo, kuko nk'ubu biracyavuga yuko imere zatarambye nubwo turi kuvuga yuko zatanze agahenge kakagira gutya nikubahirizwa n'igisirikare cya FARDC, ariko nyuma yo kubona yuko n'ubundi ibibazo by'aba FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC mu gihe baba bakomeje gutuza bishobora guteza akaga gakomeye, ndakubwiza ukuri yuko imisozi nka Nyamakumbora, Nyanzira, Ikobo ndetse n'ahandi hatandukanye igisirikare cy'umutwe wa M23 bakomeje kuhazana icyitwa abakomando mu rwego kugira ngo batake icyitwa FDLR ngo babice kuri buno butaka bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, aho FDLR kugaragaza yuko rwose idashaka kwacikana gatoya, kuko muri no kuvuga cyane biranagaragara yuko ibice ishaka gusatira ni ibikiri gukeka yuko byari biri kubarizwamo amabuye y'agaciro kugira ngo bongere nibuza rero yuko bazura umutwe nyuma y'uko intare zataramugezi barashe mu misozi y'Amasisi barasa Rushuru, Rubero, bakabarasira Sud Kivu bitandukanye byara muri Kane n'ahandi hatandukanye. Ariko urabona yuko FDLR rwose nubwo yarwanye mu mujyi wa Goma igatsindwa igakukiraho umutwe wa 23 ntaziri gushaka kuva ku izima na gatoya. Yego. Ku bijyanye n'urujya n'uruza, ubu hari abaturage bakiri guhunga? Ku bijyanye n'urujya n'uruza abaturage bari guhunga cyane, urasanga ibice nka FARDC igira gukikazamo, abaturage bahita bikanga bati mu gihe numva ko imyaka twishaka kuba yumvishe ko hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi gufata abagore ku ngufu, ubujura bwakorwa n'abazende cyangwa aba FDLR, ntabwo M23 yabyihanganira. Urabona yuko ikiganje cyane ibice FARDC ikomeje kuzanamo abasirikare by'umwihariko ahitwa Katwa, biravuga yuko abaturage barenga hafi 95 bari batuye muri quartier ya deployingemo icyitwa FDLR nyinshi n'abasirikare b'abarundi. Abasirikare abamaze kuhagera, bakimara kuhagera abaturage bari batuye muri quartier ya deployingemo abasirikare ba FARDC benshi bahita bazinga utwabo bariyambukira bajya mu misozi iri kure cyane n'ako gace, kuko bari gutekereza yuko M23 niramutse izamutse kuri uno muhanda Rugero Musenene ariko gace izaheraho ihita ikuramo ako kanya.
Karembe Mabure twaherutse uri kutubwira ko hari bamwe mu baturage bari guhabwa imyitozo ya gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyi myitozo igeze he? Ese abayihawe kuri ubu ngubu batangiye akazi bimeze gute? Nuko imyitozo ihabwa abaturage ku ruhande rwa FARDC irakomeje muri bya bice bya Uvira cyane niho hari kugaragara icyitwa urubyiruko ruri gutozwa cyane ndetse na bamwe mu bagabo bari gutozwa mu rwego kugira ngo bahangane n'umutware mu 23 muri iriya bice bya Fizi mu misozi hariya muri Itura mu misozi hariya muri Karemberembe hariya hafi n'ibice byegereye ahitwa Rubonja hose hari abaturage bavuyeyo barazamurwa bajyanwa muri iriya bice bya Uvira mu misozi iri hafi n'ahitwa Makobora kujya kurebwa buryo ki bahurizwamo umugambi umwe wo kugira gutya bagabanya bamwe imbaraga ngo zo kuba bashaka buryo ki bahanga n'umutware mu 23 ariko cyane biranagaragara ko hari icyitwa societe civile kitishimiye ibikorwa bikomeje gukorwa na FARDC mu kujyana urubyiruko mu cyitwa Wazalendo. Nyuma y'amakuru akomeye cyane bamenye yuko Wazalendo bakomeje kugenda bakurikirwa ku rugamba cyane ni ubuyobozi sanga gusanda kandi urumva byanga bikunda rero ibintu biri bugende bijya mu buryo kurusha uko turi kubibona ubu ngubu. Yego bwana rero Karembe Mabure tujyana ahitwa Nyabibwe naho kugeza ubu ngubu zamaze kwemezwa ko FARDC iri kugerageza operation zo kwisubiza ariko urugamba rukomeje kugenda rubagora mu buryo budasanzwe. Bwana Karembe Mabure ratwumva? Karembe Mabure ratwumva? Turakumva bwana Karembe Mabure. Tujyane Nyabibwe FARDC yashatse kwisubiza kuva mu rukerera rwa kare byarangiye gute? Abaganga nyuma yuko intare zaturambye zigaruye kano gace ka Nyabibwe navuga yuko agace gafite icyo gasobanuye cyane kandi strategique mu bice bya hano muri Sud Kivu. Yego nyuma yuko intare zaturambye ibintu byacambye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC babura uko babigenza mu ruhande rwabo kugira ngo aka gace bakambure intare zaturambye. Yego ariko ndagira ngo menyeshe yuko ibintu byangiye isura mu gihe gitoya aho FARDC yavuze yuko ngo igomba gukora buri kintu cyose gishoboka Musaga ugomba guturuka mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyepfo mu bice byose FARDC byabari muri iriya misozi hariya hafi na Bukavu muri iriya bice byegereye Kabare Warungu muri iriya misozi yegereye ibice n'ara muri Mumosho ndetse n'abitwa Mushinga kuvugwa ko turi kwemezwa yuko hagiye guturuka umusaga ukomeye cyane byegereye ahitwa Shirinda bakabanga ibitero muri Kane kugira ngo n'ubundi bakuri M23 ariko ukabona yuko nubwo bakomeje kubitekereza cyangwa gushaka kubikora icyerekezo M23 uri kwerekezamo n'icyerekezo cyiteguye neza cyane ibice strategique aho M23 ivuga iti turashaka no gufata uduce twose turi mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu kugira ngo FARDC message iri kubona abasirikare b'Abarundi bose tuyihagarike noneho tubashe kwikubita ababa. Bwana Karembe Mabure ku Barundi bari kuzanwa byo bihagaze gute biri gukorwa mu buhe buryo kugeza ubu? Ku ruhande rw'Abarundi bari kuzanwaho ntabwo station yoroshye ni ibintu biva kugorana cyane kuko nk'ubu inzira yari yoroshye cyari kiriya kiyaga cya Kivu ariko biravugwa ndetse biremezwa yuko intare zaturambye kuri uriya musozi witwa Munyakiri intare zaturambye zishaka kuwufata ndetse n'abitwa Katana hafi neza cyane ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu barashaka kuhakuramo noneho mu ntera ntoya cyane intare zaturambye zizaba zitegeye imisozi yose iturukamo Abarundi hano mu kiyaga cya Kivu ni ukuvuga ngo ntabwo Abarundi bazabasha kuba bagira gutya ngo babashe kuba bakura umusaza hano mu kiyaga cya Kivu ngo berekeze mu bice by'aho muri Sud Kivu byaba ari muri Kare cyangwa se bajyane n'umusaza muri biriya bice bya Bukavu ukabona yuko ku ruhande rw'Abarundi abasirikare bari kuzanwa kuko ngo mu ijoro ryahise biravuga yuko hari abasirikare barenga 2,100 bazanwe ku ruhande rw'Abarundi mu gufasha igisirikare cya FARDC bivuga yuko hazanwe abakomando ari kubona yuko muri rusange gufatanya hagati y'igihugu cy'u Burundi
igihugu cya Kongo by'umwihariko kiseke by'ishirombo birakomeje ariko bakabona yuko nubwo bikomeje kugenda bigaragara yuko bitari bworohere na gatoya iki gisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Dukomeje na page y'amakuru ibikomeje kugenda bivugwa kandi bigaragara nuko igisirikare cya Malawi cyamaze gufata icyemezo gikomeye cyo gukora abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muranyemera mbere ko dukomeza n'andi makuru tubanze turebera hamwe ibijyanye no gukura izi ngabo za Malawi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyemezo cyishimiwe na Vice Guverineri Manzi Wiri aho rero nabwo yanditse amagambo akomeye ku rubuga rwe rwa X aho yagize ati twishimiye icyemezo cya Perezida wa Malawi cyo gukura ingabo ku butaka bwacu. Turi Abanyafurika kandi tuzahoraho. Iki ni ikibazo cy'imbere dufite kandi kizakemurwa n'ameza yacu ya kivandimwe, ntabwo ari ingufu z'amahanga. Dukomeje rero n'aya makuru n'ubundi ibivugwa bijyanye n'ibikomeje kugenda biravugwa ko ari ibyafatiwe ahitwa Lilongwe muri Malawi ku munsi w'ejo hari ku itariki ya 5 Gashyantare 2025 aho Perezida wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera yatangaje icyemezo gikomeye cyo gutegura gukura ingabo za Malawi izizwi nka MDF cyangwa se Malawi Defense Force mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki ni icyemezo cyaje nyuma y'iri tangazo ryo guhagarika imirwano ryatanzwe n'impande zihanganye muri aka karere, aho rero ibi bikomeje kugenda biba bibi cyane, harimo rero ingabo za SADC. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Perezidansi ya Malawi, Perezida Chakwera yasabye umugaba mukuru w'ingabo za MDF gutangira imyiteguro kuvana izo ngabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo yubahirize amasezerano y'ihagarikwa ry'intambara. Ibi rero akaba ari icyemezo gishingiye ku ntego y'ibiganiro benshi bifuza muri aka karere, aho rero ibiganiro bigamije guhosha intambara imaze imyaka myinshi ihitana ubuzima bw'abaturage ndetse n'abasirikare mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho imitwe y'inyeshyamba ndetse n'ingabo za leta bamaze gutakaza byinshi ndetse bamaze gutakaza n'umubare munini w'abarwanyi. Ingabo za Malawi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igice cy'ingabo z'umuryango wa SAMIDRC zigamije rero kugira icyo zikora kugira ngo zibashe kuba zakigiza inyuma FARDC maze igihe kinini yarananiwe n'urugamba, ndetse kenshi byagiye bitangazwa ko ibyo bagiye bakora byose nta musaruro byigeze bitanga, ndetse bamwe ntibatinya kuvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo yakoze byaba birimo ubugambanyi bukomeye. Aho Perezida Chakwera yagize ati dufashe uyu mwanzuro kugira ngo dushyigikire amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twizera ko impande zose zizubahiriza amasezerano y'ihagarikwa ry'intambara kugira ngo haboneke uburyo bwo kuganira hagamijwe igisubizo kirambye. Ni mu gihe rero benshi bavuga ko mu gihe ibingibi byabo bishobora kuba inzira nziza yo gukemura ikibazo, aho rero icyemezo cyafashwe na Malawi gishobora kugira ingaruka ku rwego mpuzamahanga cyane cyane mu bijyanye n'umutekano mu karere ka Afurika y'Amajyepfo. Ni mu gihe rero bitangazwa ko mu gihe n'ibindi bihugu byareberaho ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora gukemuka mu maguru mashya kandi urujya n'uruza rukongera rugakomeza, ndetse n'imibanire hagati y'ibihugu byombi bikongera bikabana mu mahoro. Ngaho gukorera Bwana Omar Shkoran ndagira ngo ukomeze tubwira n'andi makuru. Yego nuko ingabo za MONUSCO zishobora kuba zigiye kuva hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko hano mu mujyi wa Goma zikaba zigomba kujya muri Beni. Bwana rero amakuru turi kugenda twakira nubwo ngo aba basirikare bazagenda ndetse bamwe ngo bakaba banatangiye kuva aho ariho baciye n'ubundi ngo ku butaka bw'u Rwanda. Gusa bakaba bari kugenda ari mu buryo bwa gisivile. Ku munsi w'ejo hari bamwe rwose twarangije kumenya amakuru ko bagiye ngo bari kugenda bambaye impuzankano za gisivile. Tukaba twamenye yuko ngo biteganyijwe ko izi ngabo zizagenda zikazahagurukira mu gihugu cya Uganda, ariho bafatira indege zibazana muri Beni.
ubwo rero abaturage batangiye kwibaza ikirimo gishobora kuba kigiye gukurikiraho yego mu gihe izi ngabo zaba zigiye nyamara rero bagira bagutya bakafatanya wenda n'intare zasarangwe mu koroganiza ibintu bamwe ndetse bakaba banatangiye kugira ubwoba bavuga bati aho ni abari ibiri gutegurwa wenda muri uyu buryo bagomba byo kugaba ibitero n'ibice byose cyane cyane ko abantu benshi bafite ubwoba bitewe n'uko babona ko guverinoma ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo itari yava ku izima na rimwe ishaka n'ubundi kugaba ibitero mu buryo bugaragara. Yego nibyo rero bwana Marshall ndagira ngo dukomeze page y'amakuru yacu turebe n'ubundi bindi biri gutangazwa aho kugeza ubu amakuru akomeye yakomeje kugenda avugwa nuko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritse imbuga nkoranyambaga zirimo X, TikTok ndetse na program ya Google Play Store kimwe mu ntwaro zo guhangana n'amakuru avugwa ku ntambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Imbuga nkoranyambaga zakuweho ku murongo zikaba zikuwe nyuma y'uko umutwe w'amaguru yacu wigarura umujyi wa Goma. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubushakashatsi muri sosiyete y'Abongereza NetBlocks ISK Mata yabwiye Jeune Afrique ko imbuga nkoranyambaga zafunzwe. Ati twahamya ko TikTok, X yahoze yitwa Twitter, Google Play Store zifunzwe zose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho yagize ati confirmed metrics show the Google Play Store is now restricted in DRC Congo in a parallel bill to stop user downloading VPN apps to bypass restriction targeting X and TikTok. The incident comes amid unrest, the banning of embassies and the rebel occupation in the eastern DRC. Aho rero yashyizeho urutonde ruko ibintu bimeze agaragaza ko ibintu byahise bihagarara. NetBlocks ku itariki ya 3 Gashyantare 2025 yanditse kuri X ko kubuza abaturage gukoresha Google Play Store bishobora kuba bigamije gutambamira abashaka gushyira VPN cyangwa se Virtual Private Network mu bikoresho byabo by'ikoranabuhanga. Abaharanira uburenganzira bwa muntu batangazwe iki cyemezo kibangamira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kubona amakuru biteganywa n'ingingo ya 23 z'itegeko nshinga. Jeune Afrique yagerageje kuvugisha minisitiri w'itangazamakuru kaba n'umuvugizi wa guverinoma bwana Patrick Muyaya kaba n'umuyobozi w'inama nkuru ishinzwe ibitangazamakuru by'amajwi ndetse n'amashusho n'itumanaho. Mu gihe rero uwitwa Christian Basobe uyu nawe atigeze asubiza. Minisitiri w'umutekano w'igihugu Jackman Shabani ubwo yari ari mu kiganiro n'abanyamakuru ku itariki ya 3 Gashyantare 2025 yavuze ko izi mbuga zavuyeho kubera ikibazo cya tekiniki. Yagize ati ndabizeza ko ibi biba byakemutse vuba na bwangu. Hari ibibazo bya tekinike byari byabayeho ariko turi kubikemura. Gufunga imbuga nkoranyambaga bikozwe mu gihe abaturage batangiye kutizera by'inzego za leta zitangaza by'umwihariko biherereye ku byavuzwe mbere gato nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Ku itariki ya 19 Mutarama 2025 Christian Bosombe yanditse kuri X ari gukurikirana akantu ku kandi ku byifungwa rya TikTok muri Amerika kugira ngo babyigireho. Ati mbabajwe nuko TikTok iri guhindura intwaro y'icengeza amatwara ripfuye mu gihugu cyacu. Uyu mugabo niwe ushinzwe gukurikirana ibivugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye ndetse kuva M23 yakaza umurego igafata ibice byinshi yashyize igitutu n'iterabwoba ku binyamakuru ndetse no ku banyamakuru bakorera muri iki gihugu. Aho rero batagomba kwandika ku ntsinzi yari yo yose y'intare za Sarambwe kugira ngo bitazana umwuka mubi mu gihugu. Hirya no hino hirya y'ibyo ariko ku mbuga nkoranyambaga niho hakomeje kugenda hagaragara amakuru atandukanye y'ibivugwa ndetse na propaganda zikomeje kugenda zicengezwa n'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wa Internet Sans Frontières Julien Oono yatangajwe icyemezo cyo gufunga imbuga nkoranyambaga witwaje ko ziri gukwirakwiza ibiwa kandi
utabasha kuzigenzura ari icy'abayobozi b'abanyantege nke bashaka kuniga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Ati ni impamvu y'abayobozi bashishikajwe no kuniga uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Yego haba hari amakuru y'ibihuha, ariko siyo mpamvu yo gukumira ibitekerezo bivuye kuri X na TikTok. Abanyekongo basaba ko imbuga nkoranyambaga zifungurwa bagakomeza kubona amakuru. Abasesenguzi basanga ibyiza ari ugukorera mu mucyo kuruta ko wafungira abantu gukorera ibingibi mwibanga. Kaba rero ari ibintu biri kuba mu gihe bwana Marshkorani tubwira ko kuri ubu ngubu biri gutangazwa ko n'umuturage utuye mu bice bitandukanye ushobora kuba yumva amakuru y'ibiba, ashobora kuba yanatabwa muri yombi bitewe n'ibinyamakuru ari kumva. Ibi bimeze gute bwana Marshkorani? ibingibi bimusaho cyane cyane rwose nko mu bice bikiri mu gisirikare cya Congo FARDC, by'umwihariko nk'ibi bice byo muri Sud Kivu bwanariyo ibintu aho bimeze nabi, aho intare za Sarambwe ziri gusatira. Yego birangwa n'ubundi kuva na mbere ubwo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC cyari gusatirwa muri Goma, nabwo n'ubundi bajyaga nko mu nkambi mu mujyi, ndetse banabivuye ko batangiye gufunga ibijyanye n'ibikorwa by'amaradiyo n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye bakagenda babifunga bwanariyo. Yego ubu rero na Kivu y'Amajyepfo ni uko urumva ko ari kavuga ibijyanye na Kivu y'Amajyaruguru ugahita umererwa nabi, yewe bamwe barimo baratabwa muri yombi. Yego abantu bari za Rubumbashi ubwo bategereje kumva uko ibintu bimeze, nabo ni uko abantu bari za Barigera za Pinga nabo ni uko, kandi mu by'ukuri urumva bagomba no kubimenya kuko usanga isano bashobora kuba bakakamina za Sarambwe cyangwa se igisirikare cya leta n'ubundi cyakomeza kubakorera ikintu cyitwa imyitozo. Yego ubwo niko abantu b'Ubutembo babayeho, urabizi uko byasa kose Butembo yasaga naho yasatiriwe. Bagomba kumenya uko ibintu bimeze muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ni muri Kivu yo hasi uko navuga, kuko hagira agrano yo hejuru, ariko ahangaha nyine ahita Kivu yo hasi byanga bikunda bagomba kugira amatsiko y'ibirimo birabera inaha. Yego rero abo bose bamerewe nabi ku rwego rwo hejuru, ku kigero cy'uko ubona yuko bamwe batangiye ahubwo no kujya kureba uburyo ki bahisha ayo matelefone yabo, ibyo biti byabo, kugira ngo badakomeza guhohoterwa bya hato na hato. Yego bwana Marshkorani kugeza ubu bikomeje kugenda bitangazwa ndetse binavugwa ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bakomeje gutsimbarara cyane ku biri kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa kugeza ubu ku bijyanye n'ubufasha bahabwaga bwo kuba babona amazi bifuzaga no gucyura imirambo. Ibi byo bigeze he, wabitubwiraho iki? uravuga kuri izi ngabo za Afurika y'Epfo bwana Riyo? Yego bwana Marshkorani. ni ukuvuga ngo ikiriho cyo byari bigikomeje, uburyo bugaragara rwose byari bigikomeje, kugira ngo uranabizi ko turupe imwe iri hano muri Goma, abandi bakaba bari hariya hejuru nyine muri teritwari ya Masisi mu Bambiro. Yego aba bose bakaba bacungiwe umutekano n'intare Sarambwe bwana Riyo. Yego rero ndakubwira yuko ubu tuvugana rwose, ibintu biracyameze uko byari bimeze. Barahabwa uburenganzira bwo kujya gushaka ibyo biribwa mu mujyi wa Goma cyane cyane. Yego bagahabwa iby'imiriro y'amashanyarazi barabibonye, dore ko byari ibibazo bikomeye cyane kuko byavuga ko imirambo yabo irimo iragenda inangirika, imirambo y'abasirikare babo. Yego ubwo rero ibishoboka bari kubibona mu makuru dufite, ibishoboka bari kubibona, dore ko ikigo cyabo hano mu Bambiro gituranye neza n'ikigo cy'intare za Sarambwe. rero bumva nta cyatuma badahabwa ibyo bakeneye byose mu gihe biboneka. Yego bwana Marshkorani, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame
yatangaje amagambo akomeye mu kiganiro yagiranye na perezida w'akanama k'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi Antonio Costa, aho yagaragaje ku byo baganiriyeho ndetse n'ikigiye gukorwa. Ndagira ngo unyemerere turebe ibyatangajwe kuri iyi ngingo. Perezida wa Repubulika rero yanditse amagambo akomeye aho yagize ati I had a fruitful conversation with President of AU Councillor Antonio Costa where we discussed the situation in DRC and agreed on the need of effective de-escalation and resolution to the conflict that prioritized political dialogue and ensured lasting peace. We stressed the need for all parties associated with finding a solution to responsible and level ahead even with a complexity of problem. We also exchange on the going strong cooperation